Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme ahrijna min zulumati vehmi ve ekrimna bi nuri fehmi. Allahumme eftah aleyna ebvab rahmetike ve yessir aleyna hazain fadlike. Bi rahmetike ya erhamer rahimin ve ya ekremel ekremin. Muhterem cemaat, işev şeva beraetiye, şeva panzimiha şabaniye. Zamanı ku basa van şevi xir dibin, van şevi xirtini, basa mükafatı van şeva dibin, divan şeva da meri zikir bike Xuda çıxa xir, meri radin vise, meri nimeş bike Xudayı çıxa xirdin vise. Umudeki mezinci insan ara çiye dibe. Ama önemli olan çiye, eva mükafataş ke rahiye, ke bike eva mükafata digeci, yani eva mükafata van şevi xir, ibadeta van şevi xir, insan vati tevbe bike, insan vati istiğfar bike, insan vati ahlakı xwarin bike, insan ahlakı nerin biterkine, insan haramı biterkine, insan zulmü biterkine, insan kul hakkı nexwe, insan ibadeti xwedê bike, evan mükafatana jwana rahene. Yani vati besi van mükafatat be herkes zendike salı careki dini Beryame jî, dini Hristiyanê, dini Yehudî wisa rakirin, ibadet ki rakirin, sonê da bağlamışî salı careki bağlamışdikirin, mêrik çûgune işlemişdike, digo îşev salı careki rokî tayin dikirin, digo ev rokê xêr e, em ê herin gunê xwe biweşînin, em ê herin kilîseyê gunê xwe biweşînin. Wisa nîne, yani eva mükafata ji her kesî ra tune. Vati meri tevbe istiğfar kirbe. Mesela beraata derbaz bu, sala derbaz bu. İnsan xwe düşünmüş bibe. Misala derbaz bu, beraat gecesi de me ibadet kir, me dua kir, me nimeş kir, me zikir kir. Bey wira hetani ve beraata hani hat. Ez çıka degiş bum. Ez çıkas me ahlakı xwarin kir, me çıkas ibadeti xwe zêde kir. Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Ayşe dibe herahi eva şevahani Resulullah aleyhissalatu vesselam jmera ne gotu evarê dibe midê Resulullah aleyhissalatu vesselam ez rabûm mêzeke Resulullah odamı da raza bûm midê Resulullah aleyhissalatu vesselam tune. Dibe ez rabûm çûm odê heremê dinê jî min sual kir midê Resulullah aleyhissalatu vesselam tune. Heremê dibê tepê hesyan em rabûn me got qeçema Hazreti Fatime. Em çûn rabûn çûne mala Hazreti Fatime me mêzeke Resulullah ji wir jî tune. Hazreti Fatime, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin bir rabun. Şeve emrabun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geriyan. Emçüne cami me cami jimi zekirtune. Baş emçüne nava merzela emçü memzeke Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O ciki boş hed ve ci boşta çe secde duat ke. Şu ümmete xora duat ke Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Dibe emsikini seri xabirin ki Hazreti Fatime be goya Resulullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve şevahani خیره هاتیه نام برزلا aha duat کرد بگو یا فاطمه شوا برایتی شوا کی پر مزن حضرت جبرائیل هاتیه جمرا گوتی شوا کی عبادت یا پر مقبول شوا کی پر مزن ورن تو تبع حضرت عایشه هنجن ümmet amra dua bikin Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin ra zar ümmet amra dua bikin az Hazreti Ali ji meri ümmet ra dua bikin dibe mevsa dua kir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çi dua gotu me ev dua kir hatani dibe bu imsak asıbi. Van şevihan da Xuda Azze ve Celle duayı kabul dike. Duayı merv eğer engel ara merv Xudayı da tünebe. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i da ferman ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ji sual diken bi ya Resulallah madem ev şevahane beraati afqas khira ve mezine afqa mukafata mezine afqa dergah rahmeti ve kirine Xuda herkesi affet ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gute nahir. Mesela eşiriş Xudayı ra çedke Xudayı affet nake. Mesela riyakar ibadeti xwe riyakarî dike, xêra xwe riyakarî dike, camiyê çêdike riyakarî, kaniyê çêdike riyakarî, göz serişi bu herkes bêje filan kes mervekê hane, ewana mesela vê şeva hanê faydalamış nabin. Ewanê sêrbaz van şeva faydalamış nabin.
اوی کیندار اوی نفرتی دخناوا انسانا دخن دجمن جهورا اونا وان شوا فایده آنتونه هر عبادت بکش بوش رسول الله صلی الله علیه و گوتی فایده که وی جوانا تونه مسلمان دیندار به کیندار نابه او انسانی که کینه تخه دجمنتایی کینه نفرتی تخه آرا انسانا او انسانا جوی شوی فایده آلامیش نابه فایده که وی شوی جرا تونه او انسان sürekli عمری خو خمارو işki da derbas که وی شوی هر جامی چه فایده جراهیه گره هر هی افشو نهاتیه توبه بکه سوز بده خودی از daha ناکن بکی خودی تعالی عفو دیکه ساده وی شوی ناچه خمار ناریزه ساده وی شوی ترکینه اشکا خود چه سبیدی سا devam دیکه فایده که یوتونه وی شوی رسول سیاد و سلام بشه او انسانی چاوی پی عرضا مسلمانا چاوی پی پیسلیکی او انسانا جوی شوی فایده alamış نابه او انسانی ازیت ده باوی خواه او قلب دی باوی خوش دشکینه او انسان شوی فایده alamış نه هر جامیش باشه gerek پیشتا توبه بکه هر قلب دی باوی خواه بکره شوی حلال لاشمش نه باشه اونا انگلنج عفو خدا را او انسانی مثلا برحم شفقتسز او رحماوی تونه انسان را به شفقت به مرحمت انسان acımış نابه او انسان به شوی فایده alamış نابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوتیه اوان انسان فساد شوی فایده alamış نابن او انسان eziyet ne cinari خواه شوی فایده alamış نابن او انسان قول حقی خواه شوی فایده alamış نابه yani دبن تین ساده وان شوا دخن فنانی اما که سالی دا میریک چه بکه تمام دا از وی شوا برایتی چه دور کدمیش بکم از هر جوجی قرآن بخونم چه به خودی معفود که اگر مرو بخوازه خودی مرو عفو بکه اگر مرو تکه وریا عفوی گرم وان انگلی ها آرا خود را که خود تعالی مرو عفو بکه وقتی اوان انگلی ها پیامبر صلی الله علیه و سلم گوتیه وقتی اوان اخلاقی ها انسان دا موجود بن جوی شوی فایده alamış نه به فایده وان شوا تونه جرا yani اوان شوا değerli ne insanı کو tam manasıyla hazırın insanı متقی را انسانش خودی ترسا انسان اهل عبادت انسان قلبی انسان ناشکنن انسان دجمنتایی نخن آره انسان عدالتلی نه جوان انسان را و فایده هانی هنه امریک میشه و برایتا درباز بیه سالا درباز بیه چیه جامعه یا ربی متوبه درکتی عینی اخلاقی خواه عبادت خودی نکریه ناکه روژه رمضان ناگره نمیجا خواه ناکه حرامی خود محافظه ناکه چای به ایش شه و برایتی از هرم خودی عفو کنید شیک زاتون نه مروی عفو را حاضر به باشه خدای مروی عفو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوان سنف انسان بجواره گو رسول الله گوتی جوی شوا برایتی افقا رحمه جوی شوی فایده alamış نابه شوی که فرمزین شوا برایتی خدا عزوجل جبو خاطری وی شواهانه مزین خدا تمامی مسلمان عفو مغفرت بکه خدا میگه مسلمان عفو مغفرت بکه خدا انسان دردی اون درمان بکه انسان دیندار خود تعالی میسر بکه دینی خود میش بکن انسان نخواش خدا به اسم خوی شافی جرا شفایی بشینه خدا عزوجل اوی ظلم زلالت دنیای دا او ظالم سرخونا انسانا پازارلغی دیکن خدا عزوجل فرصت ندوانا خدا عزوجل وانا قهر و پریشان بکه خدا مظلوم ظالما بده خلاص کرنی او علامتی که قیامتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوته زمانی وره کشتن انسان پر ببه یوسا پر ببه انسان درکبن قارشی هفدو رقابت هفرا بکن او بیجه موافقه کش انسان او بیجه موافقه کشت اما کشتن انسان اکی جه خرابون دنیای ده زورتر از عدالت خدا دا عدالت خدا را خدا عزوجل فرصت ندوان ظالما چونکه ساواشا جه پرن تشتی نخواش چه دمه برچی بون چه دبه نباشی چه دبه نرندی چه دبه رسول الله صلی الله علیه و سلم که ساواشا نخوازن ساواش هر تشتی تینن اوان سرخونا انسانا پازارلغی دیکن خدا عزوجل فرصت ندوانا خدا عزوجل یاردم مظلوم بکن مظلوم از ظالم بده خلاص کرنی سلام خدای سر و به شوا و به مبارک به